Halo teman-teman, selamat pagi ya. Tapi kalau kalian lihatnya siang ya selamat siang, kalau kalian lihatnya malam ya selamat malam, ya sesuai lah. Di video kali ini saya akan membagikan tentang cerita saya di study tour Study Wiyata SMK Negeri 1 Pasuruan. Di studi Wiyata kali ini kita mengunjungi tempat-tempat yaitu pertama adalah saya lupa. Tempat-tempat yang dijelajahi yaitu ada Museum Trawulan, ada juga Candi Tikus, Candi Bajang Ratu, Makam Gus Dur, Transmart. Belum video ini mulai, saya sarankan untuk segera like dan juga komen, subscribe kalau belum subscribe, dan juga share. Masa durung delok kudu like dana. Ayo teman-teman, ya kita lihat dulu aja. Ini cuplikan videonya. Dilihat ya. Tempat pertama ini adalah Museum Trawulan, teman-teman. Di Museum Trawulan kita bisa melihat tentang patung-patung, terus kita diceritakan oleh sejarahnya oleh tur yang itu pemandu. Ya, ini adalah videonya. Tempat yang kedua ini adalah Candi Bajang Ratu. Candi Bajang Ratu itu merupakan seperti pintu masuk ke kerajaan Majapahit. Kita akan putarkan vlog. I can swear, I can joke, I see what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys, and you see me holding up my middle finger to the world. Pack your ribbons in your purse, 'cause I'm not just a pretty girl, I'm more than just a picture. I'm a daughter and a sister. Sometimes it's hard for me to show that I'm more than just a rumor or a song on your computer. There's more to me than people know. Some days I'm broke, some days I'm rich, some days I'm nice, some days I can be a bitch. Some days I'm strong, some days I quit. I don't let it show, but I've been through some shit. I can swear. Tempat ketiga. I've been running from the pain, trying not to feel the same, but it's a shame that we miss again. See, my confidence is shaking and my heart is feeling vacant, so you try to fill it in. You said I could fix a broken in your heart, your words saying, darling, but I don't know why you're shooting in the dark. I got faith in nothing. But love, pray for me. I never had somebody, so I don't know how to love. Pray for me. I know I need somebody, so I can learn how to love. Tempat keempat. Ya guys, sekarang kita ada di Gapura masuk ke Buddha Sleep. Ya, ini tampilan pertamanya.
Dan mari ikut saya. It's been a while, cause my memory's on trial for the way I used to be. My head is running miles, round in circles, and I try to finally the light in me. You said I could fix the broken in your heart. Your words said and darling, but I don't know why you're shooting in the dark. I got faith in nothing. But love, pray for me. I never had somebody, so I don't know how to love. Pray for me. I know I need somebody, so I can learn how to love. Tuh, di pesantren Tebu Ireng, kalau kalian tahu, kami sudah ke sana. Yaitu di sana saya nggak ambil video banyak-banyak guys, itu kan tempat sembahyang ya. Jadi nggak banyak seperti ini. Nah, situ semua. Ya sudah dilihat ya seperti ini. Ini tadi kau ketemu Marasan langsung jeding ya. Tempat kelima. Di tempat kelima ada Transmart yang terakhir. Yang kita kesana malam-malam terus gara-gara Transmart telat semua ya. Oh, hello guys, Ya, kali ini guys. kita ada di Transmart. Sidoarjo karena di Pasuruan tidak ada. Ya guys, Ya kita akan masuk dulu. ke Transmart Ya. guys. Kita sudah kembar-kembar ini guys. TKJ, Jadi. TKJ. TKJ 2. Ya kita akan melanjutkan. Perjalanan untuk ke Transmart untuk membeli belanjaan yang kita perlukan guys. Ya. Teman-teman kami udah ada di sana guys. Yo, YOLO. Tonton terus channel Pandawa Crew, akan update setiap minggu kalau ada konten. Kalau nggak ada ya setiap bulan upload satu. Ya, terima kasih guys yang sudah nonton video ini.
Jangan lupa like kalau kalian suka, subscribe kalau kalian tidak suka, dan jangan lupa komen untuk support kami dan share kalau bisa share. Ya, terima kasih teman-teman. Bye. Ya, sebelum menuju tempat-tempat itu kan kita sudah dipilih perkelompokan ya, untuk membuat makalah. Ini saya buatkan video lebih dari makalah, nilainya 2 kali lipat Bu, 2 kali lipat. Diberikan kita lihat satwa-satwa liar, makan kupang segar dengan porsi besar.